Makenga ati ngewe ururimi rwanjye ni intambara sindi intyoza mu kuvuga ati ngewe nta mashuri mfite amashuri yanjye ni intambara ariko yabibwiye na ari gihe kimwe begeze basa nk'abaganira na Tshisekedi waramubwira ngo ngiye sinyahunda kuvuga cyane ariko amagambo yanjye ni amasasu iyo byanze ko twumvikana ku munwa no mu bwumvikane bundi busanzwe ni isasu buriya Tshisekedi yigeze rega yumvikana nayo 23 buriya kugira ngo nino ntambara itangire mu kiganiro nagiranye n'umuvugizi wungirije mu bya politike Oscar Barinda Dr Oscar Barinda yambwiye ko buriya FDLR koze kandi nakubwiye ngo abajyanama ntitwabyumvikanyeho neza warabihakanye none dore birabaye uvuga ngo ntibabikora ngo hoya dore abajyanama ba Neva ari nabo ba Tshisekedi inama bamugiriye niyo kubabwira ati turi hano Bujumbura kandi hano Bujumbura ntacyo hano nta kintu twahabona byari kurutwa ko twari guhungira mu mashyamba yo muri Kongo dukomeza kuko Kongo izamunene none se uburetse iyo FDLR iri guhungira mu mashyamba yari kumenye ko intego yayo ari ukuza guhungabanya umutekano w'u Rwanda kandi no kuvuga ngo ibice byose by'imipaka yari kugomba guhuriraho n'u Rwanda byo muri Kongo byose AFC M23 niyihari ahantu isigaranye ni Burundi dore cyari kubahurera urareba hano Goma barwana FDLR yakoresheje moye possible ikoresha imbaraga nyinshi kuko ntaho kujya hari umukongomani yahungiye mu Rwanda AFC M23 nkuko nababwiye ejo bundi ko FDLR ni korikosa cyangwa Neva na korikosa ryo kurasa kuri mu 23 kwizamusanga Bujumbura nidukomeza kumva iriya miripuko ya FDLR ifatikanyije n'abarundi FDNB bashaka kongera kwisubiza Uvira ku ngufu kuko M23 ifite Uvira ibikoresho byabo bikabirimo n'abaturage bakaba bahari ntago izemera ko abaturage ndetse nabo bahonyorerwa hariya muri Uvira bazagenda direct binjira Bujumbura bazarasanira Bujumbura kandi bamara kurasanira Bujumbura Neva ibyo bizaba bigeze ahabi genda samuratsinze icyo ngukundiye urumuntu mugabo ugendo rwiza kandi urugendo ruhire inzozi zibaye impamo miliyoni 2 gusa wagura ikibanza mu Rwanda miliyoni 25 wubakirwa inzu yuzuye ufite inzu cyangwa ubutaka ugurisha gana Marshal Real Estate nona wihangayika habonetse muganga ko ukoresha imiti iva mu bimera muganga gufasha mu ndwara zikurikira waba warabaswe n'ingaruka zo kwikinisha niba kandi mu mabanga y'abashakanye bitagenda neza gwino tugufashe kubivuza indwara zikurikira harimo umwijima impyiko amibe igifu umutwe prostate imitsi ndetse no kubyimba namwe turabafasha akarusho kandi kubivuza indwara zirimo nk'amarozi abatugezeho baratwirahira mahanga namwe nihangayika kuko imiti yacu ibageraho byoroshye dukorana na DHL tukabagezaho imiti mu gihe gito bindi bisobanuro waduhamagara cyangwa ukatwandikira kuri nimero uri kubona kuri screen yawe. Reka ko umeze neza cyane impera z'umwaka ziri kugendekera neza we aho uri hose udukurikira umunsi ku munsi ku Rugendo Online TV ndetse no kuri Inside Rwanda Media. Noheli yaragenze neza nimba itaragenze neza reka twizere ko bonani izagenda neza cyane. Turagarutse no muri studio zacu nitwa Gakire Samu mugenzi wanjye Mark Vaya yahageze. Vaya Noheli nziza n'umwaka mushya muhire. Yego twese hamwe Sam. Katukomeze no kwifuriza mugenzi wacu Robert Sympathique kugira ibiruhuko byiza. Ari mu biruhuko ari n'umuryango nezere kazaza uriya ngo kuriya kara kaboko ke kari kavunitse. Buri umuntu washaka kumukanda agakira n'umugore we.
reka twizere ko twongeye kubona sympathique ya bande yaravuyeho none yego ariko ni byiza cyane ko abagomba no kwegera nyine umuryango bakasoza umwaka bari kumwe biba byiza cyane cyane ko buriya Noheli ni y'abana. Yego. Noheli tuyifata nk'abana. Yego ngira ngo ku munsi w'ejo tugiye kuganira turaza kujya muri Repubulika Burasirazuba bwa Repubulika na Demokarasi ya Kongo turebe n'ayo makuru ahari. Murabizi ko ejo natwe twari turi mu minsi mikuru turi gusangira n'abana, niyo mpamvu abantu batigeze batubona, ariko reka umuntu bita General Makenga ku munsi w'ejo kuri Noheli yujuje nibwo yageze isabukuru y'imyaka 52 anniversaire. Umugabo w'umunyabigwi rwose, umugabo yagize amateka akiri na muto, arimo aravuga ngo que Dieu soit loué. Ubu ngubu Makenga, General Makenga yagakwiriye kuba yitwa ariko n'ubundi niko yitwa apo nibyo Emmanuel. Ubundi yatari Noheli ubu ugomba kuba uri Emmanuel. Urumva abantu bavuze kuri Noheli, mwese abantu bageze insabukuru kuri Noheli, reka tubabwire ngo Noheli nziza ndetse n'isabukuru nziza cyane. Ngira ngo rero ku itariki 25 Ukuboza 2025 umugaba mukuru w'ingabo za FC M23 General Sultan Emmanuel Makenga yujuje imyaka 52 amaze avuka. Ubuzima bw'uyu musirikari bwatangiye kuri Noheli mu 1973 ubwo yavukiraga Nyanzare muri territoire ya Masisi nkuko yagiye abivuga. Makenga yataye ishuri ku myaka 17 ajya mu mutwe w'inyeshyamba wa Rwandan Patriotic Front ariyo RPF inkotanyi. Abanyarwanda bari impunzi barwaniraga guhagarika ihohoterwa ku batutsi mu Rwanda, gutahuka ku bahonze ndetse n'uburenganzira mu gihe icyo gihe mu Rwanda ubutegetsi bwari bufitwe ahanini na bari mu bwoko bw'abahutu. Ni mu gihe cy'imyaka FPR yarwanye n'ingabo za leta y'u Rwanda zigatsindwa mu 1994. Yego mu gihe hicwaga abatutsi barenga 1,000,000. Mu kiganiro yatanze muri 2013 Makenga yagize ati ubuzima bwanjye ni intambara, amashuri yanjye ni intambara, ururimi rwanjye ni intambara, ariko nubaha amahoro. Ibintu bye byose ni intambara. RPF n'abarwanyi bayo barapeye imaze gufata ubutegetsi ya Kigali, benshi bari bageze leta yaririho ya gisirikari bahungiye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, icyo gitwaga Zaire. Ubwo ni ingabo zari zitsinzwe n'abaturage bamwe na bamwe. Mu gisirikare cya RPA Makenga yageze ku ipeti rya Serija ndetse yungiriza umukuru wa Paratuni y'abasirikare. Umwe mu barwananye nawe muri RPA yageze ati yigeze kumushimagiza ko yari igitangaza mu gutega ibicu ambushi ubwo yaganiraga n'ikigo cy'ubushakashatsi cya Rift Valley Institute. Iki kigo kivuga ko kuba atarafite amashuri no kutavuga neza indimi nk'icyongereza n'igifaransa byari imbogamizi mu kuzamuka kwe, ntiyageraga kure mu mapeti. Makenga azwiho kuba umugabo uvuga make kandi utari intyoza cyane mu gutanga imbwirwaruhame. Muri 1997 yari mu nyeshyamba z'abanyekongo zafashijwe n'ingabo z'u Rwanda gukuraho Perezida Mobutu Sese Seko muri Zaire. Ubutegetsi bufata Laurent Désiré Kabila wahise ahindura izina ry'igihugu akita Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Gusa Makenga yatangiye gushwana n'abamukuriye bituma atabwa muri yombi n'abasirikari nyuma yo kwangwa amabwiriza gusubira mu Rwanda nk'uko byavuzwe n'akanama ka Loni gashinzwe umutekano. Ako kanama kavuga ko yafungiwe mu kirwa cya Iwawa. Hagati aho imikoranire hagati ya Laurent Kabila n'u Rwanda yaje kunanirana nk'uko u Rwanda rwifuzaga kurandura umutwe wa FDLR
wasize ukoze jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu 1994 ndetse no mu bitandukanye ukaba waragiye ugaba ibitero burengerazuba n'amajyaruguru y'igihugu ukica abantu. Kabila ntiyashoboye rero guhagarika izo nyeshyamba ndetse ategeka ko ingabo z'u Rwanda yakoranaga nazo ikinshasa kuva muri Kongo. Ubwo Makenga yarekurwaga yoherejwe imbere mu bayobora urugamba mu nyeshyamba zafashwaga n'u Rwanda. Uko imyaka yagiye ishira Makenga yagiye amenyekana nk'umurwanyi kabuhariwe uzi kuyobora ingabo ku rugamba. Ubwo ingabo z'u Rwanda zinjiraga muri Repubulika na Demokarasi ya Kongo muri 1998 habaye kwiyongera mu ihohoterwa ry'abatutsi b'abanyekongo. Laurent Desire Kabila avuga ko abatutsi bashyigikiye ibyo bitero, abandi bategetsi bagashishikariza Rwanda kwibasira abo mu bwoko bw'abatutsi. Makenga yashinjaga ubutegetsi bwa Kongo kugambanira abasirikari b'abatutsi. Yagize ati Kabila yari umunyapolitike, nge sindiwe, ndi umusirikari kandi ururimi nzi ni urw'imbunda gusa. Ibihugu bibituranye byinshi byinjiye muri iyo ntambara na Loni yohereza ingabo nyinshi kugerageza kugarura amahoro. Muri 2001 Laurent Desire Kabila yiciwe mu biro bye n'umusirikari muto wamurindaga, asimburwa n'umuhungu we Joseph Kabila Kabange. Imirwano yarangiye muri 2003 habayeho kumvikana ko ubutegetsi bwa Joseph Kabila Makenga n'abandi bari inyeshyamba bashyirwa mu ngabo za leta. Igikorwa cyiswe mixage et brassage. Nyuma habaho amasezerano ya leta y'inyeshyamba ya 2009. Nyuma y'imyaka y'agahenge ku butegetsi bwa Joseph, Makenga n'abandi baje kuva mu ngabo batangiza umutwe wa M23 bashinja Kabila kutubahiriza amasezerano ya 2009 yagiranye n'inyeshyamba. Icyo gihe zari ziyobowe na Hoha Nkunda. Muri Mata 2012 bashinga M23. Mu kwezi kwa 2012 nibwo M23 yashinzwe. Makenga yese ajya ku ipeti rya general. Nyuma batangira ibitero bikomeye byafashe umujyi wa Goma. Icyo gihe Makenga yashinjwe ibyaha by'intambara ndetse Amerika imushyiriraho ibihano imushinja kwinjiza abana mu gisirikari, ubwicanyi ku basivili. Makenga yavuze ko ibyo birego nta shingiro bifite. Nyuma yo kurekura umujyi wa Goma hashize imyaka 10 gusa, hashize iminsi 10 gusa bawufashe. Muri 2013 yarashwe n'ihuriro ry'ingabo z'ibihugu byo mu karere n'iza Loni icikamo kabiri. Igice kimwe cya Makenga gihungira muri Uganda, ikindi cya General Bosco Ntaganda gihungira mu Rwanda. Uyu yishyikiriza ambasade ya Amerika i Kigali. Ntaganda wahimbwaga Terminator yaje kujyanwa mu rukiko mpuzamahanga mpanabyaha Irahe Burande aho yakatiwe igifungo cy'imyaka 30. Uganda nayo yagiye ishinjwa gufasha M23 ikabihakana. Yahawe inyandiko zo guta muri yombi Makenga ntiyabikora. Nyuma y'imyaka 8 mu Gushyingo 2021 Makenga n'abagenzi be bongeye kugaruka muri Kongo. Intambara zongera kurota zihereye Rucuro Canzu muri Rucuro hafi mupaka w'u Rwanda na Uganda. Amasezerano menshi yo guhagarika imirwano hagati y'impande zirwana ntiyubahirijwe. Buri ruhande rushinja urundi kuyarengaho. Kuva icyo gihe Makenga si kenshi yagiye aboneka mu ruhame. Akenshi M23 ibirekera umuvugizi cyangwa se Colonel Nanga nyuma yuko bashinze ihuriro Alliance du Fleuve Congo. Makenga yigeze kuvuga ko intambara ze azirwanira abana be batatu kugira ngo umunsi umwe bazagira hazaza heza muri iki gihugu. Yagize ati si nkwiye kuboneka nk'umugabo udashaka amahoro, mfite umutima, mfite umuryango n'abantu nitayeho. Makenga yakatiwe igihano cy'urupfu n'ubutegetsi bwa Repubulika na Demokarasi ya Kongo, gusa we avuga ko nta kizamuvana ku byo yiyemeje. Ati nzatanga icyo byansaba cyose. Kuri ubu Makenga n'ingabo ayoboye baragenzura ibice bitandukanye byo murasezerano bwa Repubulika na Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko imijyi minini nka Goma, Bukavu
bigaruriye mu ntangiriro z'uyu mwaka. Muri uko kwezi nabwo ingabo za FCM 23 zari zigaruriye umujyi wa Uvira wa kabiri munini mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, gusa ziza kuvamo nyuma y'iminsi 8 bawugezemo ku ruhare rwa leta zunze ubumwe za Amerika. Ngo rero Makenga wageze isabukuru n'icyarwanira ngira ngo murabyumvishe n'urugendo rwe. Ya Makenga bamwumvise. Makenga ati ngewe ururimi rwanjye ni intambara, sindi intyoza mu kuvuga. Ati ngewe nta mashuri mfite, amashuri yanjye ni intambara. Ariko yabibwiye na ari igihe kimwe begeze basa nk'abaganira na Chisekedi, waramubwira ngo ngiye sinyakunda kuvuga cyane, ariko amagambo yanjye ni amasasu. Iyo byanze ko twumvikana ku munwa no mu bwumvikane bundi busanzwe ni isasu. Buriya Chisekedi yigeze rega yumvikana nayo 23. Buriya kugira ngo nino ntambara itangire. Mu kiganiro nagiranye n'umuvugizi wungirije mu bya politike, Oscar Barinda, Dr. Oscar Barinda yambwiye ko buriya rwose ngo bari bamaze kuzinga, hari amakamyo avuye ikinshasa aje kubatwara. Rwose babonye bamaze kuzinga ibikapu, babona amakamyo aje ageze nko muri metero zingahe batangira kubamishamo ibisasu. Abandi rero nabo bahita batangira gukubita adoyi accordingly, batangira kumuhana. Naho ngaho intambara yatangiriye kugeza na n'ubu urumva ko FCM 23 ifite ikintu rwanira. Mu minsi ishize nibwo kwa turi kugeza abantu ibiganiro bigiye bitandukanye tubabwira FCM 23 kuva Uvira, abaturage tuganira ku buryo abaturage bari gukora imyigaragambyo bavuga ko batifuza ubuyobozi bwa Tshisekedi bitewe n'uburyo babonye butari kubahiriza uburenganzira bw'ikiremwa muntu. Cyane cyane buriya tukavuga ati ibyo ari byose nimba umuturage ari wenyine wizira mu muhanda akavuga ati ntago ngushaka ntitugushaka. Twabonye abaturage mu mihanda Igoma, twabonye Uvira no mu bindi bice. Uvira nyuma y'uko ingabo za FCM 23 zivuyemo, ntabwo Burundi bwigeze bubyemera, ntabwo Kongo yigeze ibyemera, bavugaga ko ari ukubeshya. Nyamara Uvira kabiri kugenzurwa, ngira ngo FCM 23 cyajyanyemo n'abapolisi. Yego, yajyanyemo polisi. Buri muntu wese yibazaga ari kuvuga ati ikosa Burundi buzakora kugira ngo wenda bwerekane ko bukoze ubushotoranye bubi nukurasa kuri FCM 23. Yego, niryo kosa ribi Uburundi bwari gukora. Ubu turi kuvugana rero inkuru ibabaje iteye agahinda. N'uburyo Burundi bwishoye mu ntambara. Uburundi bwamaze kurasa kuri FCM 23. Uburundi burashe, Uburundi bwakoze ikosa ryo gufata amato kugira ngo ni mu kiyaga cya Tanganyika. Uburundi bwarashe amato ya M23. Gusa urumva ko Burundi bukoresheje iki? Drone. Icyo kintu ejo nuko zahagurukiye Burundi, ntago Burundi icyo kintu drone burasa. Icyo kintu kiri mu bintu ejo bundi twababwiye cyangwa se nababwiye. Ndababwira nti kosa rihari niriye nuko FDLR ahantu FDLR yageze, ubundi ugarutseho gatoya, ntabwo FDLR inyungu yayo ifite hariya mu Burundi. Inyungu ifite hariya mu Burundi ni uguteza Neva ibibazo. Icyo twarakivuze. Ubundi no kuvuga ngo Neva yikururiye ibyago bikomeye cyane, imipaka ye akabwira FDLR ngo muze mube muri hano. FDLR irimo hariya yasize ikoze genocide yakorewe abatutsi. Yego, FDLR afunguriye nta kindi kintu kizimirwanira. Noneho nugukomeza just umve ngo FDLR buri imyaka yose ishize barwana ikintu barwanira. Yego, ngo nugukuza gukomeza umugambi wabo basize badasoje. Buriya nukuvuga ngo mu gihe ingabo
ZRP zahagarikaga jenoside yakorewe abatutsi zarayihagaritse nyine ariko ntago umugambi wagezweho 100%. yego ubundi umugambi kwari kuba uru Rwanda nta mututsi n'umwe ukibarizwamo uzarubarizwamo. yego ngira ngo tujya tubireba mu mateka mbwirwaruhame za bamwe mu banyepolitike yego bagiye batangariza abaturage leta ya Habyarimana buryo batangazaga ati rwose ku buryo n'umwana azajya abaza ngo umututsi yasa guturumva. yego iyo bajyanye re batasoje niyo bahora barwanira no muri Kongo na hariya muri Kongo bagiye barayikomeza ari byo nta maho nibyo bundi iyi FDLR iyi ntambara iri kuba hagati ya M23 na Kongo. yego FDLR ifitemo byibuze nka 80% kuko yo bahungira hariya bakigira mu mashyamba. yego ntibagiye kwica bari abatutsi abanyekongo ikosa bakoze ntibagiye kubakura mu byabo. noneho dore irindi kosa rihari tuzi yuko mu Burundi nabo bagira amoko y'abahutu n'abatutsi n'abatwa kandi bari abagabo aho bageze bakomeza. hari umugabo twegeze turi kuganira wahungutse wahoze mu basirikare ba Habyarimana arambwira ngo FDLR n'ubundi bari mu mashyamba ya Kongo bino bice akumva ngo abantu ba Gitarama, abantu bo mu Ruhengeri, abantu ba Cyangugu, abantu bahe n'ubundi ibyo bikundi barabikomezanyije hariya kumva kuko niba uri umuntu ngo mu Ruhengeri uritwara nyine nk'umuntu wari kwa perezida Habyarimana urumva umuntu yarafite ijambo rikomeye cyane muri biriya byama byabo bari barakoze bigenda bituma noneho nabo ubwabo ya macakubiri na yangenga bitekerezo igenda ikura bagenda babishwaniramo. uri kubyumva ari nabyo byatumye kwisuganya kwabo bibananira kuko nta bumwe bari bafite ntago bari bafite icyo bashakaga bo bakomeje cya kindi cyo cya kimwe hari Bujumbura bari n'ubundi bariyo barajya babaza ati umuhutu n'uwo mututsi n'uwushye usange n'ubundi bakomeje ya propagande bari barimo nta mugisha ubu turi kuvugana iyi saha uri mu Burundi. none ngiye ndi kwibaza iyi M23 hana rimwe yigeze yafashe hariya Uvira ifunga imipaka nako no Burundi buhita bufunga imipaka AFC M23 igaragaza ko nta mpamvu yo kugira ngo iyo mipaka ifunge bafungure abaturage bakomeze gukora ubuhahirane Burundi burabyanga bikagaragara ko AFC M23 nta bushotoranye yari ifite. yego nta nubwo yashakaga erega nicyo twavuze ntabwo M23 yagiye gufata turiya duce kubera ko yashakaga kwica abarundi. oya M23 naburi ikiza kubafata nibaza ko nabo bafashe mateko gutya babashyikirije bene wabo urabona ko bari banabahaye n'inzira yo gusohoka. ni ukuvuga ngo M23 yo yabazaga abarundi ni igiki muri kumara hano iwacu niye ntego mufite ni igiki mwaje gukora hano. noneho M23 bamaze gukora rwa rugamba kugira ngo babe babohora hariya Uvira kuko umuturage yari asumbirijwe n'ikintu bita ubwicanyi viole bita mu Giswahili cyabo ngo kubakwa guhinga abandi bagasarura waba uri mu kabari kugira ngo wigure wiha amahoro niba uhuriyemo n'umusirikare w'umurundi cyangwa se w'umu FDLR iriya ni coalition ya FARDC bigasaba ko umugurira kurenza uko wowe waje kwigurira kugira ubone ko waramuka kabiri. icyo rero nicyo bari baje gukuraho kugeza iyi saha Uvira abaturage bari gukoma amashyi gutya. hari ibaruwa hariya ndibuze kubabwira nanone yagarutsweho yari yanditswe le 25 Octobre. iyo baruwa ni ya societe civile nanone yarimo irabaza Tshisekedi nanone ivuga ngo
ese Tshisekedi nous voulons la paix. C'est bien. Nous voulons la paix ici à Kinshasa. Nous voulons la paix à l'est de la République démocratique du Congo. C'est bien. Yokana n'abandeko na biso. Urumva ko bo batangiye kubyumva. Harimo abo bita Andre Kimbuta. N'abandi banyepolitike hariya. Yokana n'abandeko na biso. Umvikana na bagenzi bacu. Sibyo na bene wacu. Omoni ndenge este esi komi esika ya champ de bataille. Urabona muri este kuntu hakomeje kuba ku champ de bataille hari intambara. Yego. Sibyo? Awa na Kinshasa biso tolingite bitumba. Yosoki nta ntambara dushaka. Batwana ba M23 esika bazozwa hano hose bari gufata bazobetela bango maboko bari kubakomera amashyi yo moniteke yondo uzana probleme we ntago ureba yuko ushobora kuza kudukurura ibibazo ikigaragara nuko bari abantu ba Kinshasa nabo bamaze kubona realite. Noneho bikubitiyaho Makenga yaravuze ngo ejo bundi bosala no kibana ya mboka mugire vuba vuba tolingi tozwa lisusu Kisangani na za Kindu kumanuka za Kasai Oriental. Noneho bo bafite ubwoba bwuko nibamara gufata bundi biriya bice bakongera mutwe ya beta kiyo amusikate uwagukubise ntago ari kure ari hafi yawe yebake awa na basoda ozanango basoda ebele baza basoda ya Joseph Kabila. Abasirikare benshi bari hano Kinshasa n'abandi n'ahandi umenye ko bara ba Joseph Kabila basepelite ntago bishimiye ntibishimiye nibaruwa ndi kwireba hano basepelite ntago bishimiye pona biloko ozosala ozobuma bango uri kubica bamosuso ozokanga bango abandi uri kubafunga yeba likambo wano lobaki ke batu basoda bo bazobunda baza bavoyu baza bashege bamayibobo sikoyo yozo kanisa kete batwana basepeli wo uri kumva ko abo bantu bishimye soki general Makengaye basala kinaye Makenga barakoranye bayebiye bamuzi neza ko kanisa ke bakubundana nayo na Kinshasa bakotika laka maminduki bakotia na simbunda bazazishira hasi maboko na bango ekotika laka ponele boy amaboko yabo rwose nta kintu bazakora yo nini okosa igora kora iki yo kana na bango ava baya na Kinshasa soki baye na Kinshasa nibagera Kinshasa yoko kima nayo na famille nayo kokende na poto wowe uzahunga ugende n'umuryango wawe uje hanze biso tokotika lawa esika ya kokendeza te twe tuzasigara hano nta kindi cyo gukora gihari yo kana na bango noki sala noki umvikana nabo hakiri kare urumviro baruho niba ruimaze kwerekana yuko Kongo abanyekongo bari barahishwe banabeshywa ariko bamaze kubona ko umuti w'ikibazo ari ukwicara bakumvikana amahoro akaboneka. Ikindi nanone gikurikiyeho iyi ntambara ntabwo ikiri twabivuze hano abantu bagira ngo ni ibikino ntabwo intambara ikiri ya Kongo gusa FDLR igiye gusenya Burundi dore uburyo igiye kubusenyamo bamaze ubu ngiye kureba ikintu iyi M23 bashotoye bakayirasa yego
ubu ngubu ni mu kanya niramuka ifashe Bujumbura International Airport baratangira kurira. Noneho dore niba kubita baratangira ngo u Rwanda dore ikibazo kijya kibaho. Impamvu bakunda kuvuga u Rwanda, u Rwanda uribuka M23 isumbirije gufata ibice bya Goma. Ubufaransa bwaravuze tese dukora iki? Nti rero kubera ko mu Rwanda bavuga ikinyarwanda, bariya nabo bakaba ari abakongomani bavuga ikinyarwanda, mubabwire nyamuneka babe baretse twumvikane, hanyuma noneho turebe icyo gukora. Ariko muri kwa barababwiye barumvikana, ariko noneho mu gusubira inyuma kugira ngo bumvikane bashyiramo intervalle hagati y'ibihugu y'abarwana n'abandi. Ariko icyaje gukurikiraho niki? Tshisekedi we yahise atangira kurwana. Mu gutangira kurwana hahandi n'ubundi, kuko ubundi muri gahunda yo kurwana iyo umwanzi ari kukurasa, yari kukurasa muri kumvikana, mwashyizemo kumvikana, hahandi yari afite naho uramukubita ukamwegezayo kugira ngo na hahandi yari afite uhafate, mugende noneho murwanire hirya. FDLR dore ikosa igiye gukora. FDLR ikosa ikoze, kandi nakubwiye ngo abajyanama ntitwabyumvikanyeho neza, warabihakanye. None dore birabaye, uvuga ngo ntibabikora, ngo hoya. Dore abajyanama ba Neva ari nabo ba Tshisekedi, inama bamugiriye niyo kubabwira ati turi hano i Bujumbura, kandi hano i Bujumbura ntacyo hano nta kintu twahabona. Byari kurutwa ko twari guhungira mu mashyamba yo muri Kongo dukomeza, kuko Kongo ezamunene. None se uburetse iyo FDLR iri guhungira mu mashyamba, yari kumenye ko intego yayo ari ukuza guhungabanya umutekano w'u Rwanda, kandi no kuvuga ngo ibice byose by'imipaka yari kugomba guhuriraho n'u Rwanda byo muri Kongo byose AFC M23 niyihari. Ahantu isigaranye ni Burundi. Dore cyari kubaho rero. Urareba hano Goma barwana. FDLR yakoresheje mu possible ikoresha imbaraga nyinshi, kuko ntaho kujya hari umukongomani yahungiye mu Rwanda, twarababonye. Aba mercenaires abacanshuro baza mu Rwanda, twarababonye, bari bafite aho guhungira kuko byari bikomeye. Usibye Sadeke zirangabo zari ziri hariya zo, M23 yavuze ati babarebera umutekano wanyu, babacumbikira, kuko ibyo mwajemo mutabizi, mutazi n'ibyari byo, sibyo? FDLR yo yarwanye y'amaraso. Bamwe bahungira mu birunga, abandi barirukanka bakwirwa imishwara, abandi bagwa mu mujyi wa Goma. N'ubundi aba FDLR badafitanye ibibazo n'u Rwanda, twagiye tubabona bamwe bakurikiranye na Gakwerere, abana babo babashyize mu buzima busanzwe. FDLR rero hariya mu Burundi ikintu kiri buze kubaho ni iki ngiki. Dore ikosa yamaze gukora ikosa ryo kwerekana Neva yuko n'ubundi bagishoboye, bagomba gusubira muri Kongo. Neva abahaye ikibuga cyo kurwaniramo, yirengagije ko abarundi bafite ibibazo bitandukanye. Kugeza isaha umurundi kurya ko biri kumugora, gutwara imodoka ye biri kumugora, nyinshi ziraparitse kubera ikibazo cy'umupaka. Ariko yo mu 23 ntabwo yayigeze ishyiraho ambargo zo gufunga umupaka ngo umuturage n'undi bahahirane, sibyo? Bose ari kubasera, ari kubafungira hagati Neva, sibyo? Umuryango we n'abana be bari. Neva yatsindiwe Igoma, Neva akubitiwe Uvira mu rugo, sibyo? Ibirometero 20 cyangwa 25 kugira ugere mu mujyi wa Bujumbura ni hafi cyane. Bari abahungu ni bestara ziriya gahunda zabo, nibakora imiripuko yabo ko basanzwe bayitegura. Buriya banarasayo gutya, sibyo? Abantu bizeye nimba twarabonye ko mu minsi yashize bari hari abajyaga bari batangiye kujaminga ikigo cy'indege. Ni igiki kiraza gukorwa. Bibuke na ya ndege y'Ububirigi yaje izanye support hariya mu Bujumbura, no kubagira inama
kugira ngo barebe ko bakora urugamba bakongera bagasubirayo. Kugwa ku kibuga byarabananiye, indege yaragiye ijya kugwa, bayisabira kujya kugwa hariya i Kampala Entebbe. Indege n'ubu ngubu nihiri, ntabwo tuzi ibindi byakurikiye, ntabwo tubizi, nabyo ritubimenya tuzabibabwira, sibyo? FDLR uretse kujya ahantu hose izagenda igera, sibyo, uretse guteza ikibazo n'imvururu zikomeye mu gihugu hagati, nta wundi mumaro wundi. Buriya n'andi mahirwe akomeye rero utazi, bamwe mu bakongomani bari baragowe, bari barahuye n'ibikomere cyane bya FDLR, bo bakomye amashyi cyane kuko FDLR igize gute, ibaye ihawe inzira i Burundi kabigiyeyo. Ariko kikaba ari ikibazo nanone gikomeye kuri perezida w'i Burundi, kuko agiye kurwana intambara ebyiri. Agiye kurwana intambara y'inzara mu gihugu, arwane n'intambara y'iterambere wenda yaragezeho ryari rigiye kugerwaho, rigiye gusenyuka, yongera arwane n'indi ntambara yo kwishyura amafaranga ya Tshisekedi. Izo ari intambara agiye kurwana, nizo agiye kurwana. Ngira ngo ubu ngubu turi no kuvugana ikintu bita AFCM 23 ko mbona bayimereye nabi mu kane. Abazarendo bahantu bita Rucuro bateze batwitse ikamyo ya FCM 23. Gusa kubera ko bayiteze abasirikari bari bamaze kuvamo batataye. Habaye n'imirwano ikomeye cyane. Rero nicyo cya kindi twarimo turavuga, M23 nawe urumva rero Maka, ibi bintu, iyi ntambara ngiye mba ndi no kwibaza, ubundi Amerika agahenge k'intambara yatanze nakaye ko kuva ubundi kubirirwa bakubitana. AFCM 23 bivuga twebwe turituriza bakaturasaho. Nyine cyo cya kimwe wabonye ko iriya mbushi yabayeho ya Wazalendo kuri M23. Kiriya kintu nicyo kintu gitera M23 gufata n'uduce tugiye dutandukanye. Kandi Wazalendo ni abantu bari kwibere cyane, Tshisekedi yumvaga cyane kurusha na FARDC. Ariko kugeza iyi saha urebye ukuntu bagiye batatana, ntabwo turi adutero twabo nta kintu dushobora gukora uretse kuba gusa bahungabanya umutekano w'abaturage. Ari nacyo gituma bitashoboka ko nyine M23 ishobora kurekura ahantu yafashe, kuko iyo havuye haba ibintu bibi cyane kandi bikaba byagaruka byitirirwa M23. Niyo mpamvu aho ifashe ihakomeza ikanahashakira umutekano waho. Ariko andi mahirwe ahari, iyo ifashe ahantu hasobanutse nka za Goma, hari abantu bari civilize bazi icyo gukora, bazi bafite intumbero y'icyo bashaka, bo baratuza cyane ko bavuze ngo Kongo buriya bo barakubwira ngo biso tolingi mbongote, tolingi bami tukate, tolingi eloko mususute, biso tolingi la paix. Twe turashaka amahoro. Oyo akoya na paix, uyuzaza n'amahoro ye toko yambaye tuzamwakira. Biso tozana eloko mususu ya kosala, dufite byinshi byo gukora. Twebwe nta ntambara dushaka. Babwiye Tshisekedi ngo Tshisekedi, twebwe icyo twifuza kuri wowe nicyo twagutoreye, twumvaga ko kubugiyeho ugiye kugarura amahoro. Ariko ukimara gukoza agati mu ntozi ukajya gufata bariya ba FDLR,
ukabatoza ukabaha umwanya mu gihugu ukabahereza n'imbaraga za gisirikare bagatoza igisirikare cyacu byazanye ingaruka ku baturage bacu ndetse n'ibihugu duturanye. Uwakoze ibintu Joseph Kabila baherutse gufata ibiganiro amadisikuru Joseph Kabila yagiye akora, barongera bafata nayo Mobutu yagiye akora, kuri televiziyo y'igihugu bo bajya babikora ibyo Mobutu yavuze n'ibyo Joseph Kabila yavuze, none barangiza bagashyiraho n'ijambo rya perezida uriho ubu ngubu, barangiza bashyiraho ikibazo baravuga ati omoni Mobutu atazalaki na tribalisme, nubwo yari afite ivangura ariko hari ibyo yagiye akora turabibona byanatugejeje ku bihe bibi, sibyo? Yo na Mobutu diferanse zate, we na Mobutu nta diferanse nimwe hari, kuko Mobutu ni wafunguriye FDLR kwinjira muri Kongo atanazatsa imbunda, ahubwo zigakomezanya bya bikorwa bibi ziturukanye mu Rwanda. Joseph Kabila tangu ya Laurent Désiré Kabila asala kite na FDLR, sibyo? Atasalaki na FDLR nubwo yakoranye na FDLR ezalaki secret ya FDLR naye. Yego maka ubu ngubu mu mboni zawe urabona AFC M23 igiye gukora iki ku Burundi? AFC M23 nkuko nababwiye ejo bundi ko FDLR ni ikora ikosa cyangwa neva nakora ikosa ryo kurasa kuri mu 23 kwizamusanga Bujumbura. Nidukomeza kumva iriya miripuko ya FDLR ifatikanyije n'abarundi FDNB bashaka kongera kwisubiza Uvira ku ngufu, kuko M23 ifite Uvira, ibikoresho byabo bikabirimo n'abaturage bakaba bahari, ntago izemera ko abaturage ndetse nabo bahonyorerwa hariya muri Uvira. Bazagenda direct binjira Bujumbura, bazarasanira Bujumbura, kandi bamara kurasanira Bujumbura neva ibyo bizaba bigeze ahabi. Kurasanira Bujumbura hariya buriya Uvira intambara ishobora kuhaba yashombojwe n'u Burundi, ifite ingaruka cyane. Kandi umenye n'ikindi kiriho, umenye ko na Red Tabara iri hariya nayo itibona urwaho, nayo irashaka kugira ute, irashaka kwinjira, irashaka kwinjira ngitahe. noneho we warareba ubundi reka ntitukayitwigiranye wenda n'abantu, buriya ikintu neva yagakwiye gukora nkuko yahurujwe mu ntambara ngo afashe abaturanyi, niko yagakwiye kuyisohokamo avuga ngo birananiranye, ahasigaye tugana inzira yo kuba twaganira turi ko ikibazo cyakemuka. Ari Tshisekedi waracyafite uruhengekerezo rw'uko wenda yakomeza kuba agihanyanyaza, ariko neva we bari mu marembo, umwanzi aramuhisha aramufite kandi akanabivuga akabyigamba, none umwanzi yatangiye kubarasaho, nta kindi barakora, barajya Bujumbura nta kindi. ngaye nguko makarika tureke abantu nabo batubwire uburyo babyumva, ko mu mboni z'abantu benshi bagiye bavuga ati Uburundi nibwibijandika bizaba bibi. Ubu noneho nimba bufasha umwanzuro wo kurasa kuri 23 bafite byo biringiye, bafite intego. Reka dutegereze turebe ukuntu biri buze kugenda, ubwo turaza wenda kugaruka n'umundi mu makuru tubwira abantu amakuru raba n'ubundi twamaze kubasesengura cyangwa se kubacukumburira. Yego murakoze cyane.